Košarkaši Crvene zvezde danas su gostovali u Monaku. Crvena zvezda od 2018. godine nije slavila u Monaku. Utakmica je bila krajnje neizvesna. U prvoj četvrtini domaćini su snažno krenuli i stvorili 8 razlike kroz nekoliko trojki za rezultat 10-2. Brzo posle toga Zvezda se vraća, Monako već u 6. minutu ima 3 poena prednosti 16-13. Trojka Petruševa vodi Zvezdu u prvo vodstvo 20:21. Kraj prve četvrtine nerešen. U drugoj četvrtini Monako ponovo vodi sa 46:39 i održava prednost do kraja prvog poluvremena 54:48. U trećoj četvrtini Zvezda stiže do izjednačenja 60:60, a potom i do vodstva. Do finiša Crvena zvezda drži malo vodstvo koje gubi na kraju četvrtine. I u četvrtu četvrtinu ulazi rezultatom 74:74. U četvrtoj četvrtini Zvezda dolazi do vodstva, a potom Teodosić vodi Zvezdu do +5 posle trojke 74:79. Teodosić nastavlja da vodi Zvezdu ka pobedi 76:84. Najveća prednost čak 8 poena. Petrušev sa njegovim 23. poenom donosi Zvezdi prednost od 84:90, 2,5 minuta pre kraja. Kenan i Gedratis podižu prednost na 85:94. Zvezda pobeđuje rezultatom 98:90.